puso e ikaelela go bona gore motlakase o goroga ebile o dirisiwa ke setšhaba sotlhe ka 2030. Mark Van Zyl wa setlhopha sa Team Swift Cycling a henya lepelo la dibaesekele la Lake Ngami Cycle Classic. O tshetse dumela re ga sa ka thamela le go tswa tropo kgolo ga borone na ke bitsa Kgomotsego o tukile yo ranolang ka puo ya diata ke Tshepiso Sekolo mo pegong e ko Sethoeng. Tona mo ofising ya ga Tautona re mo Itemhwasa a re go botlhokwa go tsaya maikarabelo le ditshwetso tse di ikaegileng ka bosupi jo bo thomamisitsweng go dirisiwa dipalopalo tsa boleng ebile di thothilwe go tsamaisa lenaneo la dithabololo la lehatshe leno. A simolodisa semmuso ipelelo ya letsatsi la mahatshehatshe la dipalopalo. Mohwasa o supile ha lehatshe leno le ka se tswelele pele ntle le lenaneo la dipalopalo le le ikanyegang le akaretsa botlhe ebile le hithelela mongwe le mongwe. O na le thata Thanka wa bega. Ipelelo ya letsatsi la mahatshehatshe la dipalopalo ya bo e kopane le go rolwa semmuso ga lenaneo la bobedi la Botswana Strategy for Development of Statistics se se rurihatsa maitamo le maikemisetso a lehatshe leno a go nolotsha ditsamaiso tsa lenaneo la dipalopalo. BSDS2 e ikaegile ka go ntšhafatsa tsela ya go phutha dipalopalo, tshekatsheko ya tsone ka ga di abelanwang ka teng le tiriso ya tsone ke megama ka go farologana go netefatsa gore dithabololo di dirwa ka bosupi go sa abelelwe. The government remains fully committed to data-driven. Puso e itamile go dira melao e ikaegileng ka dipatlisiso tsa dipalopalo. Se se direlwa mo pontsheng ke go etha baeteledipele ba maphata a puso go nna le seabe mo lenaneong le la BSDS2 ka le na le karolo mo go diragadiweng ga NDP 12. Meaningfully contribute to the aspirations of NDP 12. Through the BSDS2, BDS2 e tla godisa tshwaragano ya rona le bana le seabe ba tshwana puso mo ikemetseng le dikolo ga mmogo le balekane ba dithabololo go netefatsa gore dipalopalo tsa rona ke tsa boleng, di ikanyega ebile di tshepagala. Reliable and trusted. Baeteledipele ba gateletsega lenaneo la dipalopalo le le ikanyegang e le konokono ya go fitlhelela ditogamano tsa dithabololo tsa lehatshe. We implore government to unleash the power of data by demanding and using data. Re kwatha puso go dirisa lenaneo le la dipalopalo go aga ditogamano tsa dithabololo go hetola matshelo a Batswana. Statistics Botswana ke le kwatha go tshwaragana le bana le seabe ba bangwe. Sectors through functional structures is something that you must hold at your heart. Data must be used not only to inform. Dikitso le dipalopalo di tshwanetse tsa dirisiwa e seng go itsisi fela mme di akaretse ba bangwe go ba nonotsha le go ba sireletsa go sa togelo ope kwa morago. A re tshwaraganeng go dirisa dipalopalo go thabolola batho ba rona. Equity and dignity for all. Lenaneo le le gatelela botlhokwa jwa go akarediwa ga botlhe go netefatsa gore le supa ka boammaaruri matshelo a setšhaba kwa ditoropong le magae le go etha bana le seabe go tsaya maikarabelo a tsamaiso ya ditirelo tsa dipalopalo le beile pele boikarabelo go direla dilo mo pontsheng le bothami. Tona wa lephata la ditswammung le kgotetso mme bogolo Kenewendo a re puso e na le maikalelo a magolo a go oketsa palo ya batho ba ba nang le motlakase mo lehatsheng leno go tswa mo go 76.6% go ya go 100% ka ngwaga wa 2030. Maikalelo ao a thalosiwa mo maitamong a lekgotla la National Energy Compact a neng a ribololwa maapane dintlha ka Tsholofelo Tombale. Puso e buile gore e dira ka natla go netefatsa gore Batswana botlhe ba na le motlakase gore e tle e fitlhelela toro eo ka thuso ya moalo yo o tlhalosiwang mo mokwalong wa National Energy Compact o sa tswang go tlhomiwa o o dirilweng ka thuso ya Banka ya Lefatshe. Puso e tswelela e tlhalosa gore seno se tla fitlhelelwa ka go oketsa seabe sa motlakase o o dirisa marang a letsatsi mo motswakong wa motlakase. Through this compact, Botswana commits to connecting over 220 new households. Ka moalo o Botswana o itlamile go gokela malapa a fetang 220,000 ka motlakase le go thusa malapa a fetang 260,000 go apaya ka ditsela tse di sa kgotleleng tikologo le go oketsa selekanyo sa motlakase o e hetlhwang ka ditsatlolego go tswa mo go 8% go ya kwa go 50% ka 2030. Primarily by solar and wind power. We are keen to join our hands.
re ka rata go tshwaragana le balekane ba rona African Development Bank le ba bangwe ba na le maikaelelo a tshwana le a Botswana mme ba ipaakanyeditse go thusa mo go ageng bokgoni go tlamela ka matlole le go dira dilo tse dišwa tse di tlhokegang go diragatsa moalo o. Moalo o thusa gore go nna le tirisano mmogo ya mafatshe a mo kgaolong ya borwa jwa Afrika tebang le go reka motlakase. Through the Southern Africa Power Pool, we intend to enhance our tradability in electricity, and we want to enhance stability in the region. Ka thulaganyo ya Southern African Power Pool, re kaelela go oketsa kanamo ya rona ya motlakase, mme gape re batla go nonotsa itshetlelo ya kanamo ya motlakase mo kgaolong. Seno e setse e le tiro e ntseng e tsweletse ka tumalano e re tseneng mo go yone le Zambia le ye re batlang go tsena mo go yone le ba Namibia. Again, looking at the access into the Southern Africa Power Pool and the domestic market. Sengwe gape se se kgatlang ke gore Botswana o setse a na le tetla ya go abela ba ba fetlhang tsa kgothetso ditlankana tse di tlhomamisang gore selekanyo se se rileng sa motlakase o fetlhwang o tswa mo motlakase o hetlhang ka ditsatlholego. Seno se solofetswe go direla puso madi. Tsholofelo Tombale, BTV News, Gaborone. Kgalo ya Afrika e ikaelela go dirisa matoto le ditsatlholego tsa yone go thabolola itsholelo le matshelo a batho. Se se builwe ke mogokaganyi wa phuthego ya ntlha ya mahatshe Afrika ya tshireletso ya matoto le ditsatlholego Dr. Cyril Taolo jaaka na buisana le babegadikgang mo Gaborone maapane kwa tlhalositseng ga phuthego eo e ka rotloetsa le go hama hatshe tsela ya go atega mo maikaelelong a one wa me mokgatitswane wa bega. Lefatshe la Botswana le tla tshegetsa phuthego ya ntlha ya mafatshe a Afrika kgwedi ya Ngwanatsele ya rogwa kwa baeteledipele ba mafatshe le bana le seabe ba tla kopantshang ditlhogo go buisana ka ditsela tse ka tsone matlotlo le ditsatlholego tse di fitlhelwa mo kgaolong e di ka sirelediwang le gore go ka dirwa eng go hema dikgwetlho tse di bakwang ke koketsego ya diphologolo le dimela. Africa is well endowed with natural resources that underpins its development aspirations, and the hope is that this summit will serve as a high-level platform to provide leadership on biodiversity conservation, particularly in the areas of governance, resource mobilization, and Africa's contribution to global biodiversity negotiations. It is key that we are supported and empowered to continue to conserve this biodiversity as a global good. Biodiversity loss. Ga phologolo nngwe e tswa mo gare ga diphologolo e sa tlhola e nna teng e creator a vacuum. Noga ga ile foo, it's in that space for a purpose. Ga mmutla o le foo, it's in there for a purpose. Ga bojang ba mo tshikiri bo le teng kante ba tshikitsana bo teng there for a purpose. Ga o lebella phologolo e tshwana le kgaga pangolin ga e bona le ka bontsi kgata ga o ka e bona o itse o le sego. Lefatshe leno le dirisa mananeo a farologaneng a tshireletso ya matlotlo le ditsatlholego go itirela madi. The outcome of having an Africa Biodiversity Fund, which Botswana can still be exemplary in terms of how it has implemented biofin at national level. For example, raising park fees to leverage 7.8 million in the first year of implementation of the new fees. And that shows that to undertake the methodology of for biofin, you tend to generate revenue, but the other interest is that you then have to work on your policies and institutional arrangement for you to realign expenditure. Gone kwa phuthegong e go tla simolosiwa semmuso lenaneo la Africa Keystone Protected Areas Partnership le le rotloetsa mafatshe go bereka mmogo go tlhokomela mafelo a sireleditsweng a kgaolo ya Afrika ka ngwaga 2035. Wa me mokgatitswane, BTV News, Gaborone.
re ntse re a le tsone modulasetilo wa ntwa ya dikgosi Kgosi Malope wa bobedi a re dipalo tse di amang kaleng tsa dikgang tsa kgokgontsho ya bong mo Botswana ke sesupo sa gore setšhaba se latlhegetswe ke setho sa go sireletsa bana le bomme. O kopile malapa go rutana ka dikai tsa kgokgontsho ya bong le go hedisa mokgwa o borai o rotloetsang thaolele ya bong. A re ntwa ya dikgosi e tshwaragane le bana le seabe ba ba maleba go ta ka ditsela tse di hedisang kgokgontsho ya bong. Kgosi Malope wa bobedi o ne a bua se ko pulong ya phuthego ya ntwa ya dikgosi maapane. Statistics show that from the 19th of December 2024 to the 2nd of January 2025, the Botswana police recorded 60 cases of rape, 19 of murder, and 13 defilement cases. Honorable members will agree with me that these statistics paint a distressing picture, and this is an urgent call for continuous collective action. Re tsaya sebaka se go bua ka ba ga rona gore le rona kwa malwapeng a re bueng thata ka kgang ya kgokgontsho. Re leke thata go bulega ga re bua ka yone go bona gore tota ga te bothata bo tswa ga kae. Ke dumela gore kgang ya ga se ya baitsana pele ba gogigela ba le hatsele. Go bolana bana ba rona kwa malwapeng ba agisanye ba rona ditsala tsa rona le ba re gaugi le bone. A re epe modi wa bothata jo re o kumule mo setšhabeng. Motswana wa tla re molemo wa kgang ke go buiwa. Re leboga go bontsi weekend tsa rona dikgang tsa rona di a tswelela. Lekalana la Btv-Dikgang Economic Diversification Unit le lenaneo la SETSWANA Citizen Economic Empowerment Program ga mmogo le la Mila Fund Administrators ba tsere kgato e botlhokwa ya go simolodisa dipuisano tsa go baya monwana tumalano ya maitamo. Tumalano eo e sologetsweng go nonotsha tshwaragano ya makalana a ikemetseng ka nosi go tlhabolola madirelo a akaretsang mongwe le mongwe go ya ka maikaelelo a tebelo pele ya setšhaba ya 2036 le lenaneo la go hetola itsholelo la BETP. Mme se segolo TEME Btv-Dikgang go nna lehelo la madirelo a Botswana. Mamosisiska ka pego. Tirisano mmogo magareng ga lekalana la Btv-Dikgang le company ya Mila Fund Administrators e tswa tema jaaka boraro jo bo tlhoafaletse go tla ka maduo a tla fetolang toropo ya Btv-Dikgang go nna lefelo la madirelo a dithoto tse di tlhokafalang mo lefatsheng leno. We need to fast-track land allocation and self-factory occupation for identified suppliers under the Botswana CEP program. Each of these deliverables directly responds to the KPIs outlined in our Memorandum of Agreement: local content growth, job creation, SME relocation, and retained value in Botswana. The strategic enablers and partnerships that we're looking at will equally be encouraged by interest from Mila Pension Fund and other institutional investors to say, instead of holding that money in fixed accounts deposit, let's look at business opportunities with a minimum of a ROI of 25% and above and set them in SPEDU so that they also facilitate in the cross-subsidization of the pension fund that you currently manage. Mo tumalanong eno e tlang bagwebi ba ba ka fa tlase ga lenaneo la Botswana CEP ba tla rotloediwa ka go abelwa ditsha tsa madirelo go tlhoma dikgwebo tsa bone mo toropong eno go kgona go tlamela moepo ka dithoto tse di maleba. The challenge that we have, or how do we localize our value chain? How do we ensure that we grow more jobs? And that's really for us, that's very interesting that whenever we come to people, I think we've come here a few times, we believe that we have a blueprint of doing it right, the more speed. Ka ntlha botlhokwa jwa banni le seemo sa itsholelo mo Btv-Dikgang, karolo ya Mila Fund Administrators e bonwa e le botlhokwa thata mo go tsosoloseng seriti le itsholelo ya yone. We want to be inclusive, we don't want to leave anyone behind. You're talking your SMMEs, you're talking your underserved classes, etc., etc. So we are saying
our impact is to reach out to the wider community and be able to share what we do. Fa tirisano mmogo e ka atlega e tla tsosolosa mohama wa madirelo le gona go nna le seabe mo maikalelong a lefatshe a go tswakanya itsholelo le go akaretsa Batswana botlhe. Erika Spedu e le gaufi le go wetsa ditsela tsa go nna le selo sa seabe mo kgolong ya itsholelo. Tsholofelo ke gore makalana a mabedi a tla tsisa boleng jo bo kwa godimo mo selong se se ipeetsweng ke Spedu. Mamusi Siska, BTV News, Silibe Phikwe. Makastrata wa kgota ditsheko ya Broadhurst o nkarabile Mokone o laotse gore basekisiwa ba le bararo e leng go itse Kgosi Mojadigo, Serwalo Mojadigo le mmagwe mongwe wa bangongoregi ba tswelele ba tshegeditswe mo kgolegelong. Mme mosekisiwa wa bone Tshepo Kgosimang ene a letele tsheko a le kontega kgolegelo. Basekisiwa bao ba lebisitswe melato e le mepedi ya go loga segwenegwene sa go laela bangongoregi ba go belaelwang ba thubeditswe ke Mojadigo go dira mekwalo e ikanetsweng e ba kganelang go ntsha bosupi kgathanong nae. Nkutlile Thamage wa pega. Basekisiwa ba go itse Kgosi Mojadigo, Serwalo Mojadigo yo e leng kgaitsedi mosekisiwa wa ntlha Tshepo Kgosimang le mmagwe Mosanyana yo go belelwang a thubeditswe ke mosekisiwa Mojadigo ba itshupa jana fa pele ga lekgotla morago ga gore mo bekeng e fetileng ba bosekisi ba tsholole molato wa thubetso go gotleng go la ditsheko ya motšhodi o neng o pegilwe mosekisi wa Mojadigo. Mongongoregi le mmagwe ba sena go gana go ntsha bosupi. Kgang eo e ne ya lopa batlhotlhomisi go simolola ditlhotlhomiso go bona se ba kileng gore mongongoregi le mmagwe ba gane go ntsha bosupi mme ba ne ba tshwara kgaitsedi ya Mojadigo e leng Serwalo Mojadigo, mmagwe mongongoregi Tshepo Kgosimang go sena go lemogwa fa le bone tshoso e rweleng mo go sukureng basupi go gana go ntsha masupi kgatlhanong le dikgang tsa thubetso le go dirisa bana ba dingwaga tse di kwa tlase ga Mojadigo. Go ya ka dipampiri tsa lekgotla, basekisiwa ba magareng ga dikgwedi tsa Firikgong le Lwetse monongwaga mono ga borone ba ne ba dumelana ka bongwe fela jwa pelo go loga segwenegwene sa go kgoreletsa go sekwa ga tsheko ya petelelo e e kwaditsweng kwa kgotleng ya ditsheko ya motšhodi ka go dira gore bangongoregi ba go tweng ba thubeditswe ke mosekisiwa wa ntlha Mojadigo ba kwale mekwalo e ikanetsweng ya maikelo a yone e leng go kgoreletsa le go ba emisa gore ba ka fa lekgotla bosupi jo bo tseneletseng mo tshekong e kgatlhanong le go itse Kgosi Mojadigo. Mo molatong wa bobedi, mosekisiwa go itse Kgosi Mojadigo o lebisitswe gape molato o go tweng magareng ga dikgwedi tsa Firikgong le Lwetse monongwaga mono ga borone o ne a buisana le mmagwe ngwana mongwe yo go teng o mo thubeditse a mo kopa go rokotsa ngwana wa gagwe wa dingwaga tse di kwa tlase yo gape a tshwanetseng go bidiwa e le mosupi wa puso go tla go tlhalosetsa lekgotla se mosekisi wa Mojadigo a se dirile mo go ene go gana go ntsha bosupi. Mosekisi wa puso Linda Tirelo o tlhaloseditse lekgotla fa ditlhomiso tsa kgang e di santse di tsweletse mme mmueledi wa pele wa ga Mojadigo e ka nna ya nna mosupi wa puso. A re batlhomisi ba santse ba le mo letsomong la go batlana le babelelwa ba bangwe ba le babedi. O ne a kopa lekgotla go tswelela le tshegeditse mosekisiwa wa ntlha go yeng go a boraro mo kgolegelong ka le bone tshoso e rweleng mo kganyeng e. Mmueledi wa basekisiwa o lebile mantswe o ne a tlhalosetsa lekgotla fa se dirwang ke ba bosekisi e le go batla go holisa maiteko a bone a go lere mosupi wa bobedi Serwalo Mojadigo go tla go ba supela mo tshekong e tsweletseng kgatlhanong le go itse kgosi go kgotleng ya ditsheko ya motšhodi. Makastrata o ne a ntsha taolo ya gore mosekisiwa wa ntlha wa bobedi lwa boraro ba tswelele ba tshegeditswe mo kgolegelong mme ba tla fa pele ga lekgotla kgwedi e tlang e le 3. O Nkutlile Thamage, BTV News, Broadest Magistrate Court, Gaborone. Tso ha re dumela tsa mahatsa sele le kokola party e busang kwa Zimbabwe la ZANU-PF le thalosa ha le ta simolola dikgato tsa go atolosa paka ya gatautona Emmerson Mnangagwa ka dingwaga di le pedi mme seo se gwetha gore moeteledipele yo wa dingwaga di le 83 a tswelele a le mo pusong go hitha ka ngwaga wa 2030. Lekoko le le amogetse leano le kwa phuthegong ya lone ya ngwaga le ngwaga ka mathatso kwa Mutare.
makgolo-kgolo a baemedi ba ZANU-PF ba ne ba opela ka boitumelo ha ba amogela kgato eo. Lekoko la ZANU-PF le sale le buisa ha sa le Zimbabwe a bona boipuso ka ngwaga wa 1980. Ho ya ka tona wa molao Ziyambi yo gape le mokwaledi wa semolao wa ZANU-PF, tshwetso eo e gotha puso go tsaya dikgato tse di maleba go hetola molao go diragatsa seo. Go ya ka molao motheo wa Zimbabwe, Mnangagwa o tshwanetse go togela maemo a gagwe ka 2028 morago ga go wetsa dipaka tse pedi. Go ya ka baitsanape ba semolao go atolosa paka e pehela go ta tlhoka gore go hetole melawana ya go lekanyetsa paka ya go nna moeteledipele. Re ntse re tswelela le samahatsa se le tautona wa pele wa lehatshe la fora Nicholas Sarkozy o ta nna wa ntlha kwa lehatsheng leo go tsena mo kgolegelong ka sologetswe go simolola ka tholo ya dingwaga di le 5 ka la bobedi kana tsatsi jeno tota go kgolegelong ya Lesante kwa toropong ya Paris gompieno. Sarkozy yo boneng molato wa go loga leano la go duelela letsholo la gagwe la dithopo tsa 2007 ka madi a tswang kwa Libya o tsweletse ka go tlhalosa ha sena molato la go ntse jano o ta letelelwa go hetsa katholo ya gagwe kwa kgolegelong e nang le magolegwa a maemo a go godimo e nang le dingwaga e ntse dirisiwa. Mothetso interna me re di tshwere gone ho a re tse jaanong tsa metshameko. Edwin we Mrs. Nte go dinela. Tsatsi ke la bobedi kgwedi ya Phalane e le 20 le motso ngwaga wa 2025 Mothetso Madume dumela re dilo masorota ka tsa metshameko nna ke Edwin Mashakgomo mme tsone tsare bontlhopheng ba le bararo ba phadisanyang maemo a boeteledipele jwa lekgotla la Botswana National Olympic Committee ke gore BNOC ba beile pele maloko a lekgotla leo mananeo a go leisa kwa pele fa ba ka fiwa sebaka sa go le etelela. Bontlhopheo ba ka ile mananeo a bone ko ngangisanong e neng e tshegeditswe mo dikagong tsa mass media complex a rutlwe Kagiso Molelekwa. Bontlhopheng ba ba lwelang boeteledipele jwa BNC monongwaga ke okeditse Malesu, Tshepo Sitale le Yarona Shapo boraro jo bo ka ile fa pele ga bathophi ba bone fa ba na le megopolo e le mmalwa e ke isa lekgotla le kwa pele. Re tshwanetse ra nna le mafelo a mema a go godimo go rala lefatshe leno. Re tshwanetse gape ra nna le lenaneo la thabololo ya batshameki mme gape le mafelo a setegeniki a tshwanetse a dirwa lefatshe lotlhe. We need to have 4 technical centers across the whole country. My proposal is this. Lenaneo la me ke gore metshameko tshwanetse go tsamaisiwa jaaka kgwebo. Ke tsile go netefatsa gape go ikemela ga megota a metshameko. Molao motho wa BNOC le ono tshwanetse wa sekasekwa ra fetola tsamaiso ka ponyo ya leitlho. The constitution of BNOC, it is wanting. The term of the BNOC is not limited. So we need an immediate reform of governance instruments. We need to build a thriving sport ecosystem. Re tshwanetse ra aga moalo wa metshameko o re isang ko pele. Re na le mananeo a le mantsi a re tshwanetseng go a kopanya gore a ntshe maduo. Mo lefatsheng ka bophara metshameko e ikemetse mme ke tsile go netefatsa fa seo se bonala. And we need through the Botswana Sports Act to make sure that that entity is put up. Mo dikgwethong tse le bagane le kgotla la BNOC bontlhopheng ba re ba tshwere dikarabo le tharabololo. Equip athletes. We train them. Diphetogo tse di tlhokafalang ke tsa go nosa batshameki ka dikitso tse di maleba. Re ka taka mananeo mme re tshwanetse ra dira tse maduo a tsona a bonang ke mongwe le mongwe. And talk, but see, we need to do things that are pragmatic. Fa e le gore we are running sports as a business, we are going to need investors. Re tshwanetse go dira dilo mo pontsheng gore re kgone go nka bagwebi mme re tshwanetse ra simolola go dira jalo ka potako. When we are not transparent or accountable to the level that we should be, we use public funds, and therefore we should publicly report, and that should be done immediately. When you talk about reforms, the beauty of the Olympic mokgatlo wa di-Olympic o rotloetsa gore nna re leba ko re tswang teng mme re le BNOC re tshwanetse re dira seo re ntse re lebelela mo digoreng tse di tang maranyane le one re tshwanetse ra tsenya mo tirisong ka thusa thata. The next coming years under the new president, the focus was on athlete well-being, digitization,
That's why I mentioned in my manifesto that we need to look at spawn science and also look at artificial intelligence. Lekgotla la BNOC le tla tshwara dithopho tsa khuduthamaga ya lone kgwedi eno e le 25 ka go tla phadiselela maemo a bathusa boeteledipele ba le bararo ga mmogo le a mararo a maloko a tlaleletso. Kagiso Molelekwa, BTV Sport, Gaborone. Mark Van Zyl wa setlhopha sa Team Swift Cycling ke ene mampudi wa lebelo la dibaesekele la Lake Ngabi Cycle Classics le ne le tshwaretswe kwa motsing wa Toteng ka mafelo a beke. Van Zyl fentse karolo ya mamang ya sekgala sa 140 km fa Olivia Shililifa wa Namibia ene gapile le legolwane mo karolong ya bomme la sekgala sa 106 km. Mpho Aaron o rulagantse pego e. Ga le ne le ngokile bapagami ba feta 600 mme fela matho othe a ba lebile karolo e kgolwane ya borre le bomme gore e tla wela kae kwa tshimologong ya lebelo mo tseleng ya 83 ya Toteng Sehithwa ga bo go sena motshameki ope o itshupang jaaka ba tsamaya ba le segongwana fela ya re ba tsena kwa Sehithwa. Van Zyl a tsaya taolo ya lebelo ba leba kwa bodibeng ya re ba ikgatla mothala go leba Toteng. Van Zyl a supa maitemogelo a gagwe a tshegetsa lebelo ka 45 km/h go fitlhela a fetsa mo nakong ya diura tse 3 le metsotso e le 31 a ikgapela 8000 pula. A be Malete o tsara maemo a bobedi fa go ntse le thowe a dule mo go a boraro. The race started off with a bit of a headwind and it was creating a lot of unrest in the bunch. So after about 20 kgaisano e simolotse hela go na le phigo e neng e le mashetla e bitsa mo tlhogong mme ka lemoga fa go nna segongwana go sa sireletsega ka tsaya tshwetso ya go tswa mo go bone go itlhoma ko pele. Phifo e ne e le ntse ga mmogo le letsatsi le go godimo mo dioreng tsa bofelo tse pedi mme fela tsela e ne e siame. was also quite challenging, but yeah, the terrain being so flat with wind, it makes for a tough day out. Phadisano ya ba le masheta kwa go la bomme jaaka Olivia Shililifa wa Namibia a lwantshana le nonofo maswabi wa setlhopha sa Team Swift morago ga go mekamekana mo sekgaleng sa 106 km ya Shililifa o neng a kgona go ntsha nko fela ka pharologanonyana ya 23 nanoseconds a kwadisa nako ya 3 hours 11 minutes le 38.792 seconds ka maswabi ene a thomile ya 3 hours 11 minutes 38.817 seconds. The group tried to break away already by 60 and it was a slow start. We had to get segongwana se ne re le mo sone se simolola go thobega morago ga sekgala sa 60 km mme fela re simolotse ka lebelo le le kwa tlase pele re thuba segongwana seo re dirisana sentle ba ne ba mpoleletse ka basimane ba dingwaga tse di kwa tlase gore ba dingalonyana fa go tla mo go oketseng phadisano mme re dirile bonte re le bomme ba elite 106 kilometers. Just go ahead, have their own moment, and we also needed to have our own moment. Coming back, we were trying to break away from the guys, so that's how we managed to really group. When coming back, it was crosswind and a bit challenging. Monongwaga kgaisano ya Lake Ngabi Cycle Classic e kgonne go kgobokanya madi a kana ka 1.5 million pula a tla dirisiwa mo dithabolong tsa dikolo mo motsing wa Sehithwa. Mpho Aaron, BTV Sport, Toteng. Mfeso tsana kwa ya bosupa di ba khutlo go nefa tshile boge jalo morwa re sepiso sekolo o neng a diranolwa jalo ka puo ya tla tsedingwe tse latelang ke tsa ura ya borobo bobedi ele tsa sekgowa. Bagaetso, hurt people will hurt other people. So let's break the cycle of violence. Seek help, even if you were abused many years ago. Do not wait for a volcanic eruption of your emotions. Say no